Kebeli pibro season 4 akan nika kelembat ke pemerintah kamu PE kene kade ka circular kaba wana district selection committee examination sequence thereof subject te hawa kene kalong na mata gitu ki ba donjing confusion mo bede bat kene ka paper on knowledge of local language kamot ki pattern jik exam kidon ki ba artian dal adap ka local language kan sawan sek exam ani dal adap kan ni local language lap ni result ni sayo no ya ka no ko ka post te akan ni ka video akan ni ka por PCE ya ki steps ki bede bat kan ni ka pattern jik examination te kan ni ka circular ka ba wana ka arpun trek umach arja apun rio mo te ka subject ka district selection committee examination sequence te nanti sampai ya kan step 3 mo kepada bat kan conduct of examinations ini dia pattern mo tes ngap ba du ko pakot ngi video na mar ngan sabat ngan sapen iru ko mapi kan dorang ni kan question paper jong ka local language ka ba mention snam o ka ba last exam jong kan enumerator te ngan sapen iru ya kan ya kini ki question ya kan question paper ya ki questions ki pattern kan ni te ngap ba du ko pakot pa sayo kan jing batai te ngin pe kan step 3 kong point number 1 examination on the qualifying paper on knowledge of local language of a particular district will be conducted in the first place which will have to be cleared by the candidates. Failure to clear the qualifying paper will render a candidate ineligible to appear for the subsequent stages of the recruitment. Kamu tang ni ngi depan pas ya ka local language kata kadika first step mo larang ila pas kamu ila laban ya skiwi part stages. It is to be noted that the marks obtained in this paper shall not carry over the subsequent stages of recruitment as the paper is of a qualifying nature. Kamu mark vio ne kamu na mentakan ka sectional assistant hispa mark total te la vio kan no ko mark ru vio ru pau nyo pau na kamu kata ka mark ka consider betai ka tuka particular exam kam la syuban consider skiwi part stage mo kan ne bi kam ta na magalong tang ban shu qualify ka tuka stage 1. Point number 2, all other qualifying tests like physical efficiency tests, typing tests, extra whenever required shall be conducted after the results of the examination on the qualifying paper on knowledge of local language. Teka sadon saka mo physical efficiency test kum kitu ki pus LDA kom typist mo kidan kitu ki typing test nang taka don saka forest guard gitu kan kidan kitu ki kita si prepare kidan kampan lihat saya kenika physical efficiency test mo di ke point number 3 ka angka written examination telah apa sih gini kamu kasawan saka written ke bangan tho de kata dia point number 3 de ke pasau ke personal interview mo personal interview ketiga exception for group D post okay where interview has been abolished according to this of first memorandum di ka in personal interview kamu number ro ki post tangkan ni group D post ki bamut ki grade 4 kamu ki pion ki cukidar itu ki grade 4 post mo gitu tem dan kam ladap ka written kamu layo ka result kamu kitu ki exams kamu gila labiban yo kitu ka post te ka ba step 4 part kalau masuk declare ka result okay so the instruction above are to be compiled with all the district selection committee mo haman ki district bro mo terdesa kasi jentia bahasa Garu Hills niaban ya beda kan circular menta this has the approve of the competent authority to kene kedeka taka jingpersa nang mata gitu ki perlu ki badan confusion ka bede baka conduct of examination te hot pemamite bi menta ba kakasi kala de ka we ki official language mo kakasi bakaru garu jong kene kami state jongi meklaya dang mangani next you dap yo te ngangis kamba menta taka dawani ka local language kalong baik mandatory aman ki exam yasi kalong baik ke bawah ningkong kasawan skibi ke step inte tak kata daw la sa skiru le se ngin sala ban tho leto shiki office befer pel ba khasi mo amala yo local alayo ka official language te mentangila laban tho letoru shiki office sarkar per nang bara khasi mo nang bara khasi na magisadon ki translation do te tangan ni hi ke jing pensa nang menta to ka circular kan bede begini conduct examination
Te mentang ini pe ya ka to question ko mong ong jong ka local language jong ka exam enumerator. Te ko mo pi ini bo. Kane gede kata ka question paper jong ka post enumerator jong ka local language test. Mi hang ni ka qualifying paper ka mo tangban qualify so ya ka stage. Ma ka de san phau ha ka sectional stand di hispa. Ka por ki ai ka long par kanta. Dai. Te fi apan puli bahagi instruction mo tingin na pe question hang ni. Hakane ka paper ngi ba ka don ka paragraph. Mo ngi apan puli paragraph kan don ki jingkling ya ban jubab. Kan don ru saka report kan ka question number 2. Nang ta ka question number 3 ngi apan to essay shu editor. To CT. To CT shu editor mo kan don ka CT ru hang ni. Kade formal informal to ka kan CT ki da ban dai. Te ka last kan don ka essay. Te ni essay artli hang ni ki ajiet ka we ki di ban to. Te menta kan ka sectional stand kan ki essay mo ka ba dai lai phomang hang ni ya phau te lai phomang te pe ki ni ru ki artli essay te takan ni nga ka sectional stand pa ki don sikti common translation de nem common word common sentences translation te ngang scam pila pang kre ba ki turu te tangatai ka jing patai jonga ni ka por e pi baro scam bakal along ka jing shai ya ka tuka circular part kum juru ya kan ka question pass your question pli i kum ni ka lo te pengkre ba na matala shai all the very best na mata ki par lo exam la shai kasni to kum ni sibun pi baro ba pe adu ka bakon